Gumajaw? Nako, tapos ka din. Ay kanina, pragala? 3 man lang kabilo. Sprocket, 5. Bugad yun, san? Bugat ko naman siya. Dalang ka 2 tao sa likod eh. Before I lay down, before I wake, to make it through tonight. Favorite, mang inasal. Choking way gawat ang mang inasalgid ang favorite sang Ilonggo. Ha? Di kita igo. Ay. Oh, sige. Diretso, diretso. Okay, diretso. Dako ang allowance. Sige. Makaigo pa mangguro sila. Ha? Makaigo man. Ay! Wala. Ay, sorry. Ano kita?